list will be Neal Rijkenburg. You may introduce yourself, Mr. Rijkenburg. Bayethe wena waphakathi. Ukhuluma Swati. Ngos. Ungazama kubatshengisa ukuthi sengufundisile Swati ecabinet Neal. Ngiyabonga. Bayethe wena waphakathi. Ngos, Ndlovukazi, Nhlekazi. Ligama lami nguNeal, sibonga sami ngiRijkenburg. Ngihlala le Matulini le Shisilweni. Lesikhulu sami ngichief pejisa Lushaba, nduna yami David Zwane. Imbuto yami itaba nemthanyana cishe ibe in 4 parts. Minister, ngiyacela Minister, so that you don't scream that you've been shortchanged. Kuthi lembuto yami utayiphendula ngeSwati kepha ngidayikhuluma ngesingisi so that you understand it properly. Noma ke lawo ma topics lengitabe ngicabanga ukuthi sikulungisela wona. Mr. Rijkenburg, the country's wage bill has been has been a persistent worry for the country, and despite calls to reduce it, it continues to grow. What solution can be adopted for this while ensuring that the people of Eswatini are not left worse off and without jobs? Yesibili lengeke ngikhona ukuyekela Mr. Rijkenburg owing to your past life. Inzaba lesekhulunyiswe kakhulu that has been a thorn nguye ukuthi ingabe vele our reliance with the country has been overly reliant on Sacu revenues, on Sacu receipts for its revenue. How can we ensure that we don't overly rely on Sacu, and how can we make available other revenue streams for the country so that we do away with the over-reliance on Sacu? The next one, Minister, or rather, I'm sorry, ngaku promote Minister wena Neal ngicela ukuthi sibe sikhulumisana naye lo bonke minister masikhulumisana ngiko nje ngase sengiyaphathama kepha ke yesi lenye ngicela nje uchazele briefly ngiyeva labanye nabakuvusela labathi mlungu kepha ka sewubatshengise kwekuthi what you understand about the Tinkundla system of governance, and also touch briefly on how, if you were given the baton, how you would ensure that you address the crisis that has engulfed the country in the past. For an example, the unrest, the issue of unrest. Presently, we have the health crisis. How would you ensure, if you are given the baton to be the Prime Minister, how would you ensure these problems are addressed? Mr. Neal Rijkenburg. Thank you. Bayethe wena waphakathi. Siyabonga ichi. Ngicela ke ungimele kancane ngitokwathi ukuthi ngijinge ngoba sikhuluma nemhlaba. Nesive kuyafuna sive ukuthi ingabe wena imbuto yakho lotayiphendula itsini Minister wena itsini Neal esigabeni sekuthi wecala sisite tindzaba temaholo ikakhulu kade emaholo eholathi 70 akhanzakala ukuthi ngiwo lathatha kakhulu kati irevenue yelive sayizathi mhlambe ikhanzakala ngathi yalakisi iwage bill isetulu kakhulu ingabe singenda njani kuze inciphe isincipha nje kepha ke leli Swati lesemsebentini lingathi khanzi kuselihlupheke kakhulu mhlawumbe
kuthi kwenteka lokho kepha iSwati lijinga tikhanze kuthi lona in a better position kunalelo beka ngiko itolo. Lenye ke Mr. Rijkenburg ithi live selidepende kakhulu kuma resources aka Sacu revenue ye live. Yini ke lokunye lokungentiwa eveni kuze kuthi live likhona ukukhicitela iminotfo noma imali tayo kube lingakhona kuphila noma Sacu ngabe ukhona noma akekho. Bese ke usitshela kancane nje ngemagama lamafisha ukuthi ingabe wati kanganani yini lo uyiva kanjani wena itinkhundla system of governance bese ke usitshela ukuthi ingabe kube bowuthiwa awu naku naliso liwela ngaka Rijkenburg unikwele libhetin lama crisis labe khona eveni itolo nalakhona lomuhla ingabe wangahendisha kanjani wena Mr. Rijkenburg. Ngisayela advantage ukuthi uyakhuluma nje uzame ukukhuluma uphangise ungakhuluma nangasengisi ungakhuluma ngaseSwati whichever language you are comfortable in. Siyabonga. Ngiyabonga kakhulu vele ngitawucala ngixolisa ngitawutama ukukhuluma siSwati kodwa la kuphi ngihluleka khona vele ngitawufaka singisi. Ngiyabonga kakhulu. Ngitawucala nale wage bill vele le wage bill sesimkhanzile etulu kakhulu sesimkhanzile ukuthi 42% wale expenditure wale government Sikhanza ukuthi number 2 worst in the world. Sesebenzile khona nale freeze le wage bill. Ngiyathi futhi le freeze munye isikhathi kumatema kodwa le freeze ikhonele kusita government ukwehlisa le 42% nyalo ihlala ku 34%. Shoti kungcono kakhulu le wage bill. Sesikhonile le freeze labanye bathi hayi ngcono mhlambe simkhipha labantu lamaningi siwenza ama retrenchments last what in masu wenza retrenchments igovernment istawulimata kakhulu lama social structures so le ndlela lokho sesihambile naso vele nemcabango kwami vele fanele simcubeka naso kancane nje zama ukufika ku 30% kodwa le ndlela lokho sesifikile khona ngcono kakhulu nalamanye leti ndlela lawa akhona. Number 2, lomnyanga lo vele sesikhulisile le wage bill na 900 million. Shoti sesikhulisile na 11%. Kodwa nale ndlela ukuthi le expenditure yonke sesikhulisile na 14%, le percentage angizange ukuchange vele iqhubeka vele kanje. Shoti inemcabanga kwami le wage bill sitaqhubeka sebenta yona kodwa angisiyo inkinga lenkulu ufana lokusicanga khona. Number 2, reliance on Sacu. Masizingenile thina sesimkhanzile vele asimnaka kakhulu Sacu wehlile kakhulu sesebentile mbijana kuzama ukukhuphulisa Sacu naba vele le mali ethu sesimshiya la tafulweni isebentile lama plan ethu sesikhonile ukukhulisa Sacu kodwa vele kuqinisile ukuthi nyalo lengoti vele khona ukuthi sesimrelaya kakhulu ku Sacu. Lenkinga na Sacu vele fluctuate kakhulu. 1 year ikhanze itulo kakhulu, next year phansi kakhulu. Khanze ilimata kakhulu economy ethu. Sesimfakile le stabilization fund. Lo mnyanga lo sesimthathile 1.5 billion emalangeni. Sesimfakile lo kule stabilization fund. Ukhanze ukuthi masifike isikhathi ukuthi Sacu iyehla. Sitawukhona khipha mali lasikhwameni saSacu sitawukhona ukucubeka nendlela lelifanele economy lenkulu kodwa ke lembuto kahle mbamba vele uthi reduce kanjani reliance uSacu ayikho lilinye kuphela nje simfusha kukhulisa economy ethu la Eswatini sesikhanze lenkinga letiningi ticamka khona ukuthi for 20 years economy ethu ihlala ku 2% growth ngane kakhulu isikhanze ukuthi vele singena kumhlupheko umsebenzi yehla le ndlela ukuthi sikhuphulisa rights kuphi simkhulisa le economy nyalo simbheka ukuthi vele cishe lapho bo 4% kodwa vele fanele simbheka lega ku 10% mase sikhona kufika kuma 10% khona itawusita letiningi la khangwana understanding yebo understanding tinkhundla system Letinkundla system vele iqhamuka la Eswatini vele sesihambile kakhulu
sesibuke lama system yonke indzawo labanye bathi la Eswatini akuna democracy lempendulo wami ukuthi buya langa linye nje buya nami parliament utawuva ukuthi sesebenta kanjani parliament la Eswatini bese ke usho ayikho democracy ikhona lelikahle kakhulu la Eswatini ayikho umthetho losikhona ukundlulisa ngophandle weparliament la kuphi kune labantu labakhethile khona number 1 number 2 ayikho imali asikhona uspendisha imali nje willy nilly vele konke indlule parliament so le system logo sesinaso wetinkundla kukahle kakhulu inika stability ngesikhathi kuphela nje nyalo vele kufanele simsebenzise kumnotho ikhombe ukuthi le system wetinkundla kukahle kakhulu fanele simbuka kahle lapho ke labanye bathi yawo hayi vele siyafuna uqala le multi party democracy la Eswatini baningi abayati ukuthi vele masibaphumile labo singisi la Eswatini bamshiyile babuthile maswati nifuna nini maswati bathi hayi siyafuna le system wetinkundla bathi hayi stamshia le system we multi party ukhanza ukuthi vele le multi party system bavotile ukuthi le system asimfuni manje laba phesheya bathi hayi fanele simbuya ku multi party sibuya kanjani ngule multi party system lolu khokhile thina khona kufakile thina la kuphi sikhona nyalo kuphela nje le constitution ifanele hamba nalendlela vele sihamba naso how addressa kanjani le crisis vele le crisis iqhamuka vele lo lesibuyibekisa kanje lespark vele lenza ama politics kodwa lo mlilo usuka khona ukuthi vele sesinemhlupheko ipoverty letinkinga letimbili enkulu kakhulu Eswatini poverty unemployment kucasha vele kufanele simbuka konke lokho mase sinesikhathi mhlawumbe sibeka ama plan kodwa vele kufanele simsebenza kakhulu khona kulungisa letinkinga ethu le crisis lelikhona number bese egcineni le crisis ya health le crisis ya health ngitawubekisa ukuthi vele siya spenda 2.6 billion emalangeni la Eswatini ku health 10% wale budget iconza khona le maphilisi siyakhokha 700 million between 6 and 700 million siyamthenga amaphilisi amaningi kakhulu amaphilisi lokho sithenga yona le nkinga nje la kuphi ngena amaphilisi khona akukhona ukuphuma legcineni la kuphi kuneliswati lomela amaphilisi akhe le dispensary shoti khona linkinga la ngakhathi ngitawubekisa nje lama gundwane vele bayiceda lamaphilisi eqaleni sisikhathi magundwane ayidla maphakethe emaphilisi nyalo magundwane bakhulile bayidla amabhokisi bayidla maloli lonke nje shothi vele kufanele sibone system lenkinga ethu la Eswatini sesinaso lamakati kubamba amagundwane lamakati simnika kudla simnika lubisi kodwa hayi abamagundwane hayi ngiyabonga bayethe wena waphakathi Mr. Rijkenburg, I will excuse you from Lingonyane because you tried your best to speak in Siswati and you did very well in terms of speaking Siswati. So we are excused from Lingonyane. I'll take a question from See, we put one question, moderate. Bayethe wena waphakathi. Bayethe wena waphakathi. Umbuto lengawubuta Mr. Neal emaswati akhala kakhulu. Emaswati akhala kakhulu ngendzaba yekutextwa ukuthi atextwa kakhulu. Na ubuka phezulu nje ngulapho emaswati kwangathakhala kakhulu khona ngoba eva ngathi lo 33% mkhulu ngabe vele ungasichazelani ukuthi siya overtaxeka invele sisive
Khosi Dlovukazi Mhlekazi. Ngiyabonga. Lama text la Eswatini. Neal ke siya lamanye lamave bayatama ukukhokha 25% tax. La Eswatini le tax lo yonke nje masubuka lama tax ubuka le GDP siyamtaxa 15%. Shoti qiniso vele le system ya ihamba nalendlela ukuthi masukunemali lendlula 3,500 per month vele uyangena ukucala ubhadala tax. Kodwa labantu labahola ngophansi 3,500 noma labahola vele le system kusale tax angeni khona. Ecaleni ngathi sesine credit tax sesikhonile nyalo nje kukhokha le credit tax ukuthi credit tax vele iphumile. Shoti PAYE labantu labahola kungonyana vele kufanele vele basita. Masu comparison lamanye lamave lantuta nathi noma la Africa vele 33% ungile average. La Squatlante la celeni kwa ithi 45% le maximum wa PAYE. Shoti sesilanga khathi nje le PAYE. Sacela kuthatha 3 wesive lesitawubuta imibuto. Ngicela kukhomba nakuboma ngeke sakhomba wena buya make lapha buya lo ngikhethe kahle buya wena What's she shouting about that? Cha nangabe bekunene asesivane ukuthi nangabe ubute umbuto kulo konzena nani utawuphendula kepha nabe ubute umbuto loconzena nesikhulumi lesiceze ukukhuluma ngeke bese umela lo sikuphize sikukhombe kulo ngilaba bute cha bekunene la sesabatshela mase kunemanyeva angeke sibabite nyalo specific questions to le submission lendiwa nguNeal Rijkenburg. Kombeje bomakela babili lapha ngibona sebang4 sebangaki ngicela labo makela babili la ngabakhomba adadi la ngabakhombi laba ngabakhomba abajike bekunene ngabakhomba angakhombi wena ngikhombena ngwedasi lo blue sitabuye sikhombe ngosijika kuyele emuva ngeke ukhona kungena ngenkani akungenwa ngenkani ufuna ucela sikungenise kahle jika kubele emuva baqhubeke lapha. Khosi wena waphakathi umake magagula esigodini sasemayiwani emphakathini wakamavula endvuneni Bhenkhosi Thabethe nginembuzo umbuzo wami uthi babe ukhokhe imali wafuna indzawo sekukhula bantfwana ke nabo sokufuna ukuthi bakhokhe inkomo khona la estandini sababe kuhamba njani lapho kwesibili ndvunankulu besicela ukuthi kube ngimake noma abelisekela atofika le emaphandleni emakhaya kwesithathu nginasi sive samswati lesikhubatekile asesibukele. Direct questions asewethu. Libito lami ngingisindinga wakagina ngichamuka kalavumisa enkundleni yakasomndongo. Kwami kufishane nje kwekuthi ngikhala ngenzaba ye scholarship lekuvakala ukuthi emalungu eParliament sekafuna kuyenda ungazi ukuthi iba yiloni. Kanti lemvo lena asiyithanzi singemaswati ngoba siyibonile emaswati kwiSwazi Bank agcina
agcine adliwa ngisho inkukhu nemantshwele kusho ukuthi ke buphuya butawuphinze bubuye uma ngabe bamfa bethu batawuthatha iloan le eswazi ebhange kuze bakhone ukuthi bakhone lokufunda kwesibili ema ministers siyacela ngosami kuze kuphele 5 years bayethu yona phakathi bahlala eoffice kuphele 5 years singabadi sisive nguloko lokunye lokugcina kubange lo msimbo bahlala ema office bafuthuma detitulo timnanzi le titulo tabo bangayi le esiveni wena kunene bayethe wena phakathi bayethe wena phakathi ngidipheneti Stephen Mngomezulu kuthimleni ngaphansi kwa Prince Mphelave induna yami ngumkhavayi vilakati lengubutako kumnumzane ukuthi kungenteka kanjani lokuthi bosomabhizinisi labancane bangathathelwa ilevi lokuyithekisi lapha ka electricity phinze bathathelwe imali ukuthi basitwe nangabe gas yabo ulimele noma ukunaloku mkhubatile phinze bathathelwe VAT ngiloko bayethe wena phakathi You can answer, Minister. Ngiyabonga konke lo mbuto. Ngidocala nale mbuto we scholarship. Le ntsaba scholarship vele sesimlungisile manje le scholarship fund. Le scholarship fund kakhulu itawukhona kusita emaswati ngophambili nyalo sesine budget. Lo mnyango lophelele sesikhulisile budget ma scholarship sesimsusile ku 360 million sesimfakile ku 600 million. Lenkinga kodwa vele nada 600 million akhona kusita emaswati kahle mbamba shoti le scholarship fund nyalo labantu lababaya bhadala le scholarship le mali isuka ibuya iphinze ibuya esikhwameni se-government nyalo ne scholarship fund government itaqhubeka ufaka le 600 million noma mhlambe ikhula khona kodwa le mali lokubhadala yona labantu abathathile ama scholarship itawubuyela kule fund nyalo so le fund itawukhona kukhula ngesikhathi ngiyathemba ngesikhathi le scholarship fund lona itawukhona kuhlanganisa amabhillion itawukhona ngesikhathi kusita emaswati sonke laba bafuna ukufunda shoti le scholarship fund manje kungena lo mbuto ukuthi ku payback kukahle yini ukuthi vele naba le scholarship fund le structure scholarship fund vele bathi concessional ukuthi ungabhadali konke number 1 number 2 lama rates yakhona iphansi number 3 uqala ubhadala nje masutholile emsebenzi shoti le fund yona kodwa manje sithi hayi ungabhadali le fund ungabhadali lutho mhlawumbe utamkhansa lenkinga leti ngayinako ile fund angeke khule bese ke labantwana laba bayaqala labafuna ukuthola scholarship angeke bathola yinzaba laba batholile laba banemsebenzi lemuhle kakhulu ababhadala ngulo ndaba sesistamile ukubalansisa lento ukuthi vele angisewi loan vele scholarship kunenibani lama concessional elements kodwa ke itawukhona ukukhula itawukhona usita amaswati sonke ngesikhathi labo bo minister mhlawumbe nalama government officials laba abaphuma officeini siyakuva lokho vele inkinga ngiyavuma ngesikhathi vele kufanele simlungisa lokho mhlawumbe sine program ukuthi vele sonke siyaphuma siyahamba sichecka yonke indzawo le prime minister ethu lo lengena nyalo vele yena uyazama ukuthi ngefriday vele uyaphuma uchecka le tinto kodwa vele siyakuva kahle iqinisile lokho lama SMEs nenzaba yegas Number 1 ngiyacela ubeka ukuthi iEC vele baya charge less
masu SME lama business lamakhulu bayabhatala etulu lamakhaya lamakhulu babhatala etulu masu donsa nje ngophansi kwa 75 kilowatt per month utamkhanza ukuthi vele le price yakho 40% ngophansi walama price walaba bayadonsa etulu wa 75 kilowatt per month so vele ikhona lo msito lokusinika yona lenzaba ya vet angisiyo i-tax kulimata lama business i-vet i-design ya vet kuphela nje masukhona lokuthengako cishe i-luxury bese ke vet yangena mhlawumbe uthenga TV noma uthenga impahla bese ke mhlawumbe le vet yangena lama business masubhadala vet fanele uregister bese ke le vet yakho yonke fanele uthole ibuya kuwe le vet i-vet is structured vele kunjalo ngiyabonga Is that it? Can I? Minister siyabonga sicela kuwelela kulomunye sikhulumi sicela ukuthi yes minister siyabonga you've answered the question